Door un incidente na trabaho, mi ayami din un rolstoel. Nummer ta Heribert Jozefa. Door die diferente training ng kumiahaya na entre outro Fundashon Alton Paas, mi logra ku awor aqui mi bocana ku looprak e mi postur mi auto. Dia 20 awor, abo lo por escuchar mi historia e como mi logra vai assim adiante. Nos topa.